yang alakha balang Katolik mo. Tang banga ngam juga jeri kan ni kejing peniat balang em ngam juga jeri. Pinget men pej mo. Lasai ke de Good Friday ki ong mo. Lasai ki ong Good Friday pej cene ngan pen EP. Ngan pen EPM. Ki ong bomlang bam do. Ki balang Katolik ki ong ki pendik ki la dia te. Denem de bodo. Ki pendik dal dia tang baong ke balang ne mlong bam do hana kamut kim bam do. Na mlong ban bamja kamut ki pendik il dia mlong pamja. Tang ba hapor ba ais kramen ki phaba mi kadok Jisu ki padi isnam Jisu. Kamut phaba do brio padi isnam brio. Mentap DM kamut ha katuk Epstein file kamut upup udon menta ha kabakanya ya kitu kelung. Badi isnam ya kitu kelung mo ha katuk Epstein file kumbalapan i. Bat kideiru kibrio kibamani ya Lucifer lani utu umulok lani ubal. Tinga pada mentang ong tu ubal kamut udi ublei masih mo ublei masih. Ngi ya kadok masih ngi mla syuk reban bam namar ba umasi udi ublei jongi. Tang ba ka masih kalak ban bam ngi ubrio. Te menta hapo India ki khar Hindu ki sang ya kadok masih namar ka jenget Katolik. Namar ka jenget Katolik ma. Jenget Katolik te kemut kane baru khajam ki Israel, ki Kristen, bat ki Hindu, ki Jew. Latang ki Muslim ki long la ka jong. Nak takada bar khaj mentani ki lek calu. Kari Kristen mentani lating. Kari Hindu lating. Tang ugas ru mene mau nak peluk tu dukan ni dukan tu batang nomor bom yu gas batang dak tu diesel tang ba toh forget cuai kita berkhot ngkelat cuai kita tang ba ngangan ong ipi ngan pen EP menta kamiet mo ba deng do tedong lakha balang Katolik babun ki bangi Katolik ana menta kasngi mlong bamdo tang ba bam sakramen pat ha yeng mane bam mi kadok Jisu di kesnam Jisu long takamut ya kadok masih mlong ban bam ngapet menta kamiet pen EP ngasyat si pet pol dok masih la menta kasngi pet kene dok masih sudah kani kadok masih kani kablei Hindu kablei Kristen mo kablei balang Katolik kablei kani kablei ayu kani te ngi ba me kani kablei jongki namar ba ki Katolik ru kimlong bamdo menta kasngi sengi palei mo mlong bamdo te menta kadi kasngi la syai kadi kasngi mi ipat yung Jisu tang ma mlong bamdo te hap sya tangan ngap adi ngabam la dok masih petnya. Bekene serwa, uni serwa dok masih ngandi ini betnya. Bet ngan pen EP. Kani serwa dok masih pet ngandi. Ngabam bet, ngiting ngabam bet. Pasami tak syak tangan ni tipai dap situ lihat ngiting bam bet. Kani serwa dok masih. Jepet kani peliang. Itu peliang bam aduk. Baru abang ni dok masih. Pin syak tangan ni pin bam dok mlong bam dok na. Syak tangan ni ule bang. Ti habala syai di Good Friday long pin bam dok kemut mlong Boleh kadai tang kata kasih saya badai Good Friday bro si kendai saya ikut sengi dia. Nak tak kata kan pet mo kan ini kadai bro banget kum ki ulu ke patha kan kat baong kinung elam kalong ngangan ungan penjenjar kemet lajong te ban penjenjar kemet lajong pencatkan nyanyi bam do masih mlong yala dia pada ni yala tia ajing tia gili akum ni mo kamtam kitu ki parar saut kan yala dia gili akum ni pa ya ki khasi jungi babit pada ni pa dem ko seong tu ar kental lai kental merat yiki biet jam ki parar saut ani ki parar kerela kan mentali babun kemut kontrol ki nong kerela gen jelam mekhlia mo wat kabang akaun ru jong kabalang Katolik hap tap be akabang jong ki kar madras kar kerela mo nak takadaw
kamut kini ki khar madras ki lep ni nak tadang jupet bor-bor early double mindset ki ong namar balai shani dawan kitu ni ke respect lagi buram ha dalit chatai gitu enjoy liang ni jadi benda ni nam ta jungking ya niang ya au ya dat ya niang ya shrut Henry tang lam tai ti balang tang ba ya shun produk persnam ya shun chenman para ya shun kita kini benda ki Mr. Ferrari na po south ni kiwan irle sule ik betul ya ni kita ni kita ajing tia am to ki para bangit Katolik pedeh ni ki adam kho seo ni ki doai aji su ni da du mensiam ke da sengusi ke da yamba ke da sengi yap yung try su Christmas o ke sengi mi pat yung try su Christmas o ke sengi yap Good Friday ke da sengi yap ke sengi yap ke da Good Friday ke sengi mi pat pedeh ke da Pascha so ti kamuan Sengi sosi pa. ke sengi yap kadega Good Friday. Kamu kasingiyam kadega Good Friday. Kamu dayap komen em. Good te bah. Ha, good te bah. Bah bayar. Te kamu bah bayap em. Good Friday kamu ujisu kumyo ujisu kumyo badang terong bah bayap. So. Ndalayap khlai de. Ndalayam ngisay jaw mat. Sidan de khlai de. Ndalami pat pade ngisay bamdo yu. So. Ngi saya di ke senam jung ngi saya bam ke do jung ti kamut ubri on kha kan osien ne bado uniap kan osien ya ya ubri on kha kan osien bat niap kan osien Ngatai ki belaya im khasuk ra ti kumno pede ha ki barang kristan ni kharu man usnam man ka Christmas ha Jisu bat man ka Good Friday ro yap Jisu bat man ka Paskharu bam do Jisu tate lama sakali ya sakali sya ye uwe ubrio kha kat no sin shu Ujisu mala usnam am haba phi celebrities ka celebrate Christmas nei kha mala usnam am Ujisu kat no phu Ujisu li adon nang ni ka perthai Jisu meaning ayo tu kya Jisu join apa pet biang tu John Jisu John Europe dia pet ni em akan mau ha option akan mau le pina Google ya khamdas mle na Google ro akan mau hi tu le pina Google te khambiang na Google te khambiang sana tu Google iyo kan ni na akan mau dia What is the full form of Jesus? Jesus. Kampan he atale am he atale ni. Kan he sana mobile. But the original Hebrew full form of the name Jesus is Yeshua. Tang bahak Jesus ru kamot ha kaktin bakno parang ki tho JESUS mo haktin da ong haktin jongi kamot JESUS Kim kali there, what is the meaning of Jesus? ta ngan kali kata mo kamot Jesu umde uji Jesus la ne ujisu ude Yeshua mo Yeshua or the longest pisco to the original mo la ong ne the original Hebrew full form of the name Jesus is Yeshua